predavanju ili predstavljanju software distribucije, da vam pomognemo da shvatite da u principu prelazak na slobodni software je ono što bi trebalo da gledate. Niste ograničeni, negde oko 600 aktivnih distribucija postoji trenutno. Mislim da u ovoj listi postoji blizu 600 distribucija. Mi kolege iz Minta ćemo se potruditi da vam pomognemo da sagledate otvoreni softver, slobodni softver. Neću naravno reći besplatan. Linux u suštini jeste besplatan, ali sama filozofija ne govori o tome da li je nešto besplatno ili nije, već o tome da li je nešto slobodno ili nije. Mi ćemo se truditi da vam pokažemo danas su u planu, znači dve distribucije koje su po nekima dijametralno suprotne, iako apsolutno nisu mnogo dodatnih tačaka imamo, ali ćemo se potruditi da vam damo izbor. Ako želite nešto teži način za učenje, za prihvatanje novog znanja, možete koristiti Slack ili neku sličnu distribuciju. Ako želite jednostavno tek se upoznajete sa Linuxom, htjeli bi da vidite kako sve to ide, vi ćete se odlučiti za Mint, za Ubuntu, za user-friendly distribucije. Ne govorimo o lakšim distribucijama ili težim, jer u principu Linux Mint nije toliko lagana distribucija koliko u principu ljudi misle. Lagana je onoliko koliko vi znanja imate, koliko bolje imate da utrošite u istraživanje. Jednostavno ovdje je suština istraživanje, shvatanje nekih stvari na malo drugačiji način. Znači jednostavno izlazak iz tog okvira u kome smo svi mi koji smo informatički obrazovani od samog starta bili, tako da ukoliko vam se svidi to nešto novo, vi ćete nastaviti sa tim nečem, ukoliko vam se ne svidi, sloboda izbora je ono što vam omogućava. U Open Shatu može lepo se sredi. Opet kažem, 600 aktivnih distribucija postoji, mi na Slacker Srbija planiramo negde u nekoj budućnosti da uredimo neki derivat Slacker distribucije, da je približimo našem tržištu, u našem govornom području, jeziku i izviku koristimo. U principu, sve te distribucije su nastale od nekoliko, da kažemo, velikih prvih distribucija. Na prvom mjestu, recimo, Debian distribucija, od koje su nastale sve ostale, uključujući taj Ubuntu, koji je jedno vreme bio prvi na listi najpopularnijih distribucija. Danas mu je poziciju preuzeo Mint. Mint također je zasnovan na Ubuntu, ali izvorno na Debianu, a sa druge strane imate, recimo, Slackware koji ima poseban način i instalaciju, gdje ćete kasnije ko bude prisustvovao predavanju, možda drugačiji način razmišljanja. Neću namjerno reći filozofija, ali u principu sve je to filozofija slobodnog upornog softvera. Tako da nećemo deliti pod filozofije, nego jednostavno samo način instalacije, način razmišljanja u samom sistemu. Ja vas neću više daviti za sada, vidjet ćemo koliko vas je prisustvovati naredno predavanju, pa ćemo pokušati da vas zainteresovati.